Jews Paul le Christian Paul hi zum nak pakhat fe tlang mi zum dan pakhat fe tlang mi kan si ti apom tu kan umi chu Judeo Christianity ti an kau chimi chu toi zong begin kasim si le Christian Paul le Jew Paul hi kan thumok na abango pathian kan biak mi pakhat abango ki alai chen thu kam lu ni pathian ni thu pek Paul azir mi Paul kan bangok ruanga unaw bango zum nak bango kan si ti apom tu an sia chu ol zong te en kawun simmen na en khatla ma thuk deun kan zau si le Jews Paul hi Christian an simo chumi kan vun san dinga chun an silau 2% long hi tuisuna Christian an si chumi asia chun koram nak manin a person zong an mal son ikasim du mi chu ti vekin Jews Paul khat kan ni Christian thon kan bangok ti la dinga chun kan bango lo an ni kha chun Christian Paul kan thumok nak big Jesu Christ athina le tho sal na cross thu kha apom lo tu an si Jesu Christ an pom lo ti ka all zong chu Trinity khalan pom lo kan pom mi yawai pathiana bango kan ti kaunan at dang ver thu kam thar khal kha pakhat manan pom lo chu tin mai se bi ki dungthun tu bungsari na ki zum tu marta raktor mai se bi Stephen ta kha anma Jews poli rakthat mi se khoti chivekin zirnak anma Judaism zirnak thalo tampi khal kha kau ran sit so na ka an rakkeng chu sin tharum so arauri khalin kau ran la hana sa jate an rakti du da chimi pol kha dungthun tu tampi dungthun tu le thu kam thara tampi mu nenga omi akavun sim du mi chu chimi pol hma khai khomin tu suna kan vun zau te ka chu tia sin le pathian in Israel pol hi anong bet mo tu suna an ni le pathian karla ka jiang mi ha pe tlayok na omlai chu thin lunga mi na adau zat tu si polin hi to ka rom bung lai khat chang kul hon rokna ka khana rak sim ti ka chu tin Jews pol hma lo le Israel nam hma khal rundam an siding avunti chumi khan thin lunga avun lak zat ka jiang mi cha ha polin a sindu a thu har sa zat asi ro mudan tampe churanga a context ka kan zau dingi toy te in ichule pakhate kan thei dinga ka du mi chu Jews Paul thu le Israel thu tu suni modern Israel thu kan rel mi ti vek khal hi nenga ni satlia asilo pathian thu tho in Bible tho in ape tlayok mi thu pol kha ruanga hi Bible vekin Bible thu in simi pathian thu thon jiang tin ha city kan zau mi si in nenga ni satlia rela tla in rot pang ding tia pathian thu kan ro ok mi thu har sa vek khala lang jik te mi kha kan ro ok mi city karaksim mai sa du si chu churanga kan thua kan mun lu sal lo lia si le I to ke a context kan ti cheu mi chu mirang tong kan mun sang te ka athu hlom pi khai khom tu thu to thu lu kan zau I chimi isin jiang ha himi thu hlom pi in a sim du himi thu pi hi jiang himi fun khom hin jiang ha thu si ti kan ti cheu mi kha khami kha context asi chu changkwan nakin kha kan rak zau lo leading Bible pol kha karak siar lem lo dingi chan kha tam tok lading ronan ma te in Bible kharak siar sal leula hitin a khai khom nak long in athu khan karak sim zut zau mai dingi hitin changkwa isin changkwa sorry bungkwa nakin khasi bungkwa chang khatisin changa naka chun Paul khan Israel mi Paul thange athin har nak le an ma rong athin lung akek koinak thu Paul kha arak sim yang atin le chu Israel Paul chu thu thlung chau tuan si thu tiam kam pol chau tuan si du saknak hmuam khalan ma anan chawi Jesu Christ khal kha an ma hne ni sin ramia si chu ti chingin Jesu Christ an nong thau tika chun Paul kha athin anatuk achang thei set la sun keima man kanun nak pek ding la kami phun por ra ka du ti tiang khan Paul ni arak sim churong hi to ka hin Jews Paul du sakna an chau mi thu thlung Paul hi tam pi mai lama karak kan rak sim le dingi a covenant tia kan kawi dispensationalism kan ti thelo lo dispensation theological system a thun tu Paul khichun biblical covenants kan ti mi Noah ne ni apek mi thu thlung Abraham ne ni tu apek mi thu thlung juisin David ne ni apek mi thu thlung chun rekat chun Palestinian covenant lan ti juisin Moses ne ni apek mi thu thlung ti vek thu thlung thar ti vek kan theni unconditional le unconditional tin san lewang umlo pathian ni ama alam isin unconditional in richin umlo in pathian thunga pek mi ti atlang pithun kan sim theu chimila ka mosianic covenant ki condition umi raman umnak rangi pathian ya pek mi si tin kan sim sina in chimi khala debate themi chu Abrahamic covenant ti vek khal
Davidic covenant vek David ne ni thutlung ape mi mo Abraham ne ni apek mi thutlung ti vek khalkha alai che in Abraham ne ni apek mi thutlung la kha unconditional kan ti theu kaunan theologian scholar rek khatchun an pom thu lo yang ati le khami thutlung kha pathian lamin chu unconditional vasiman se la obedience ti mi kha pathian ni aphut lai thu oi nak ti mi kha aphut lai ruanga an ma Israel pol khal tuisun khala che kan thei ding mi chu an ram sungian thei nak khachu thu thlung pari an thu oi nak kha condition kha ring ruanga ti khalin an si mi chiwek pol khachu tu su ni kan lu khala jing pang ni chumi lam tiang kha kan lut tum me silo kasim du mi chu thlung pol kha pathian in Israel pol ne na arak pek ngai chimi Israel pol ne ni thlung apek mi kha ama an ma lam that dak pakhat man lo a hlei che in pathian in a ko mian si ruanga thlung arak pek ngai mi kha asi chumi chingin Jesu Christ kha an chau hlang lo te ka pol kha athin lung are thei to athin lung kha akek koi to asia her to kan lai tong te chumi kha arak sim mi si chuisin chang churwa chang ruk na ka avun sim sal te ka polin chu ti si ronga chun Jews mo khal kha Jew an si thlu chuang lo le man Israel chi thla mo kha Israel an si thlu chuang lo Abraham chi thla mo kha Abraham fa ten si chuang lo Isaac an si son ti khalin kha arak sim sal chuisin chang som thum bungwa chang som thum sin bung ra chang li na ka chun polin arak sim ti ka yang ro Israel pol chutin an tluk ba ti kha arak sim ti ka an ni chun danin thiam an chau tum ruanga dan le tua nakin dingfel nak thiam an chau tum ruanga asi ti kha pol ni arun sim fiang sal churuanga chun an tluk ba nak si tuisuna pathian an belo nak Jesu Christ chau hlan lo nak kha danin thiam an chau tum ruwa si ti kha polin arak sim sal le chutin polin an ma ranga Jesu Christ an thei nak ding ranga rundam an si thei nak ding ranga khan tha cham sak nak thu tha cham adu sak nak thu kha arak lang chuisin arun pe vivo betika chu chang bung hlei khat nak lam kan thlen tika ta chun a hlei chen chang hlei khati sin chang kul hon hi na ka chun pol khan olive tree kan ti olive thingkung tho khan ta chim nak arak pe ki chumi thingkung kha Israel mi pol kha chu asat chat ngai chutin gentle pol kha olive thingkung a khan ape zom ngai timi kha ta chim nak kha zum nak ruanga son kha si i khati i pu panun phungi chi tha song nak men kha sinon lan zum nak ruanga olive thinga khan gentle pol juda mi pol kha sat thla ngai gentle pol kha pe churonga gentle pol khal kha Jesu Christ pathiani olive tree timi family sunga khan zum nak ruanga gentle pol khal chu kan lut ve timi kha polin arak sim churonga zauman gentle pol khal kha por thau ding kan lo zia thu la kha polin arak sim le chutin changkul hon nga in changkul hon ko na ka ta chun hitina run sim tika himi churtia si ruanga juda poli tu fangi an thin lo ru nak pathian an zum lo nak lo le man Jesu Christ an chau hlan lo nak kha cham khat te longa si timi kha polin arak sim churuanga himi fang kha karak siar ta dingi hito ka Bible chang karak ret dingi Ziang atile ka ule nautla hi thutup hi thailoin an ding ka du lo chuti asi lo le mi fi ma anan ro to pang ding chui thutup chu hi asi zentel mi puman kim lai hlan lo pathian in Israel tam son thin lung haktar chule chuti in Israel mi phun za ten rundam an chiding chumi chu run suak tu chu Zion ni sin suaki Jacob ne ni sin pathian ngai sak lo nak chu ala hlau ting ziang atile an sual pol kalak hlau tika an ma thon ka thu kham chu hi si ti ngan vek khan asi ati kha churong ka bun sim du mi chu tin pol khan juda mi pol kha tua hin pom lawin zum lawin an thin long pak hak man sela gentle pol an mi pum akim hlan vialte cham khatte ranglong si chimi nuwa Jew Israel pol mo kha an zaten rundam an siding ti kharak sim himi cha hin mudan tampi ara umi hlan laya kai makal karak theida mi rek khatu sun kala mi tampin an sim mi chu himi Israel pol mo rundam an siding ti mi asim du mi chu Israel mi phun kha chu pathian i unconditional i ako mian si ruanga i Abraham ako na kha unconditional si ruanga jiang ve an si khala khai tu thlung kha mun ring ruanga
อิสราเอลฟ้าเตอันสิตาเปาจุนยังเวกิอันนุนขละอรเมเรกินรุนดำนาอันเจ้าที่สิมตุค่ะอันจะมีกวนสิมดูมิจูอิสราเอลตักสดานีอับรามเตสินฟ้าปอลหัวขัดจูตุยสันนีอิสราเอลรามีมิดเลยตุยสันนีไล่ตุนหุ่นจะเก็บอัตแทกไว้มีจิวส์ปอลหัวขลยังเวกสาขวาเบียกนักว่าเบียกขลเสละอาไลดิ้งมิสันตาขลเสละจิมีปอลหัวยังเวกันว่าอันว่าสิขลเลยรุนดำนักอันเจ้าที่มีค่ะสิมตุนสินันจิมีโซอสวลโลติค่ะกรักสิมดุยาติเลปอลนี่อารักเปะสัลติกะขามีคอนเท็กซ์ละขลอารุนสิมสัลติกะขันชุดที่น่ะสิลาวีอิสราเอลหัวขลอิสราเอลันสิลาอิสราเอลจิตหลักหัวสิจวงเราจุดสินอับรามเตสินฟ้าหัวตานสิจวงเราไอเซกะที่น่ะสิมาตีจิมีไอเซกะที่มีจุกันดุงมีกันรักสิมมีขันตั้มปีกรักสิมเจ้าอีกละที่บุงทุมจางสริจางกว่าจางไลรุกที่ปัวละขันเฟียงเตนรักสิมจิสุครีใครจีที่มีสิงเกิลลาสิทธิ์ข้าจิสุครีอารักขีหมูมีสิจรวงซุมนักที่เทียมเจ้านักทุกข้าปอลินอสิมรวงจุดที่ตักสดานี่จิตละสองสิไม่รวงอีวันลำสีนักเจ้าที่เวกข้าฮิโตข้าอสิมเราจนนักเป็นปอลินอวุนสิมโซนมีจุรวงหมู่ด่านข้าฮิโตข้าอารักเทกอกมีที่เตรักเตดังอกละอันไหนมีปอลจุกสิมเราเนี่ยอัตลางปิทูลงอินปัตนีอินวุนเชนเซล่าจุมีอาจุนcovenantal theology ที่akan kawi mai lama kan rak simle dengi ke mudan bangok law nak te chuisin dispensationalistที่akan kawi chimi covenantal theology po ki chun tlang pithu in himi hi chu an ni chu afam kim zo timi kha an pom ruanga tuisuna kaufran kha Israel kha kaufran in asong kaufran Israel le pathian ka laka jang manทุกลงนนเราเก่าพระนาฟัมกิมเทที่มีข้าอันปมรวงจะมีจุดวิสันนี้Jews และจันทร์ละเสียมอนจิวเสียมาเจ้าวาสีเป่าขละรุนดำนาอาเจ้าตัวมัวตุสุนีรุนดำนาอาเจ้าตัวปวดมัวข้าจะมีข้าอิสราเอลปวดมัวจะรุนดำมันสิดิ่งเดียที่มีข้ามีข้าสิตุสุนีรุนดำนาอาเจ้าตัวปวดมัวข้าอันซีที่ขันอันสิการลักเตะบัลเตะดานอกมีเตะวิวข้าก่อนนั้นจะขัดสุขบุญสิมตุกเราดิ่งซึ่งสิน dispensation พวกกันออนซองกันสิมสิอันนี้จุดที่สิลาวีเก่าฟรันสิอิสราเอลอาซีจะรู้ว่าปะเทียนินหิมีอิสราเอลพอลนี่ทุกลงอาเปียกมีข้ากุมข้อได้อาซีรู้ว่าตัวเก่าฟรันเนี่ยนะคันทุกทั้งชาคันเลยต้องมันสิลาปะเทียนเลยเก่าฟรันการลักจานข้าไหลประเทศทุกลงข้าไหลจะจุ่มไพ่ละมาฟัมกิมเลดิ่งเตียอันรักผมจะรู้ว่า dispensation แรกdispensation ปอจุนขัดินที่มีอิสราเอลปอลหัวรุ่นดำมันสิดิ่งตีมีทูอาซิมดูมีขัดจูอิสราเอลปอลอันจะเตอินเนตบีกะอัตางมีแล้วเรียกมันสันเนตบีกิสันเจมนักละมีอิสราเอลอัตางมีปอลขัดจูอันจะเตอินออโรเมริกันรุ่นดำนักอันเจ้าดิ่งremnant ลากันที่กีต่างซุนมีปนหัวค่ะรุนดำนักอันเจ้าดิ่งที่ผมตัวสินะอินขัดลำลาจนจิมีสิลาวีมัลเตดังเดียวผมตัวเวกมาขัลีก็ผมมีกระดินปีมีจูจุดที่สิลาหิมีสิมดูมีจูกุมสริหารสัตนักอาเจมนักโจงอาขันอิสราเอลมีปลคันนิกสักนักที่ดูดานักตั้มปีกุมสริหารสัตนักโจงอาขันอันตนที่กาจุมีสินอันสวลันซีร์ดิ่งสุดท้ายส่วนสิริต่างมีอิสราเอลปอลค่ะเปลี่ยนฐานะอาเจ้ามีปอลจะมีปอลค่ะรุนดำอันสิดิ่งที่มีค่ะอาซิมดูมีสิที่ค่ะฮิตก็กรักซิมดูจู่ๆยังอาทิเลมีตัวกันซิมเวกันรุนดำนักที่มีจุมีพูนสีนักไม่ขันรุนดำนักมีเป็นเทลรวงอิสราเอลมีพูนอันสีรวงที่เมนขันรุนดำนักค่ะไบเบิลยังเต็มมันเป็ดเรายังอาทิเลรุนดำนักจู่จางฟ้านักซุ่มนักจู่ๆกุมขัวรังอาศีสันหัวรังอาศีเซมเตียงนักก็เช่นทุบวันอาเจมเตียงรุนดำนักจู่จางฟ้านักซุ่มนักสิทิลดังเราสินะอิน dispensation จงกันจะเอาสิเลa content คัจู่ปะเทียน progressive revelation กันตีปะเทียนินสันดังอภวนสอกดานค่ะอวุนดังเดียวเท่าที่กะจะมีcontent คัจู่อวุนบางออกเรามันเสละกัน objectiveง่ายๆจู่กันซุ่มนักกันทุ่มนัก
kan pian tharnak chu pathian thu ka min pek mi pathian thu a asireng ring abangok ring chu ronga pian tharnak chu zangfanak zumnak san mua I dai asi thukam hlun minung por khal zangfanak zumnak in thiam chau rundam an si thildang jiang man omlo chu Abraham thiama chau nak khal kha zangfanak zumnak lole mana azumnak kha pathianin thiam chau na ka apom sak thildang jiang man omlo thukam hlun minung por chu dan thlun nak in thiaman chau ti vek khal kha jiang asaing lo khami dan por kha chu kan sim vivo le dingi toiten kan sim do asile pathian ni dana pek mi ka chu Israel mi pol ramsung en kil himok nak ranga mosianic law kan ti mosianic covenant khal kan ti chimi kha apek mi kha si rundam nak ranga khan avasila rundam na ako mu ka dan pol khan rumdam nak ko mu mi tampi an nei ka sina in khami kha rundam nak ngai kha silo ti kha kawun sim du churonga rundam nak chu zangfanak zumnak asiring ring mi phun sinak mai in Israel nam sinak mai in rundam nak mi pe thelo Jesus Christ ung zumnak chumi cha kha si pol khal hi to ki athin lung a har tuk mi kha Israel pol kha mi phun sinak mai in le rundam an si thelo si thei sela tla chu kai man kanun nak tiang man an ranga pek ka du tia pol ni arak sim churonga hinai pol ya vun sim du mi chu tin mi phun sinak mai khalin rundam nak a pe thelo ruanga Jesus Christ kha an chaw la na tul Jesus Christ thei ngai sela piang tharang hai sela ka du churonga himi an pian thar the nak ning chan chu jantal pol an tik chu chan akim jantal pol an mi pum siar akim nuwa chutin an ni ju pol rang khala rundam nak a le ding ti kha pol ni arak sim himi fanga jantal pol mi pum an kim ti mi kha athu har sa zat asi kan thei thu lawi bible chu runti bangin kan thei lawmi ator a umi thu har sa zat neutral hi adu umlo zan neutral dewi tul chan khalara trewi himi fanga chun kai khal arel ngai na ka thailo simna jantal pol an mi pumakim hlan lo ti mi chu yang mi cha asim pai jantal pol kha arundam nak tuisani pian thar nak thu kha asim mi se ko na in scholar rek khat chun khami mi puma vun ti mi kha pathian long an athin lunga thei I mi pum chajin siar mi anei I chimi an kim hlan lo ti vek la kha an sim mi kha arak thena in thu har sa ja sinan kan vun sim du son mi chu yang kha si le hi to ke polia tum ta mi son chu tin atik chu akim tika juice pol ranga chan kha pathian apek le ding rundaman si le ding chutika chun juice pol hua ti mi atong fang khan khatoki runda arak tang mi rundam nak an thin lung Jesus Christ lami her sali rundam nak arak chaw mi pol khan swal siri rundam na chaw mi pol khan anjate an piang thar le ding timi mailam thu kha asim mi kha si kha chawanga rom bung lai khat hina chang kulhon nga le kulhon rukna kan siar vi vole Zechariah bung lai ni chang ra nak khala khan Zechariah ini arak sim tika chutin an tha mi keima kha an chaw dingi an tap ding chutin an swal an sir le ding ti khal kha arak sim le chutin mathai bung kulhon thum chang som thum le pakwan nak khala Jesus Christ ni arak sim tika khan jiang ati boy pa mini rami pa hi thloswa si se ti nan ti lai hlan lo in mulo ding ati chumi kha kan vun sim do asile ol zong in chu kumsari harasat na ka kan na satokin ti du da na an tong tika minung ting khale thong som le thong li juice lang wal pol pathian ni ril mi pol thena pathian ni tharau kha abor I chutin leilung tuna thangpho na sajat kha arak thleng chutin juice pol khal kha an swalan siri chutin Jesus Christ kha an chaw lang sal chimi thu kha asim mi si chawanga pian tharnak hi kumsari harasat nak khala pian tharnak hi tuanak asilo mirek khat ni tu sun kala kan sim kat thei theu lai mi chu lutan ban tan in rundam nak nan hlo atul kumsari harasat nak chu ti kha si tu suna lutan ban tan kum rundam nak hlo ti mi aumlo rundam nak chu zum nak long na si pathian jang fa nak kha zum nak in kan chaw chimi long si nan kumsari harasat nak lutan ban tan an tur ti mi pol chu na satok in persecution kan ti mi ti du da nak kha na satok a thleng ruanga an zum nak ruangi tur nak anton mi pol kha asim son mi si kawon sim nu mi chu chuti mekin na satokin zum nak ruangi ti du da na kaunan pathian khan atik chu chan ne talam asi ruanga a hril mi minuting khale thong som li le thong li pol hena tharawa bur te ka khan jin leilung tluna da lo mi
leilu tu ni aton da lo mi thangphok na kha khovela arak thleng le ding chumi chana khan Jews pol kha khatin pathian lama an heroki chutin rundam nak kha an chawsal chumi kha asim dum sim rek kha chun himi ta Ezekiel som thum le pasari na ki ru kol pol luru pol kha nun na apek tikat ati sa cher sali an thau timi vek la kha Israel poli 1948 ramandin mi vek la kha an lak nan sina in tuisuna Bible hin khati veki thilchang mi nengan yi thilchang mi men long he sim lo Ezekiel sung ya sim mi khai an thau sal timi pol la kha khatok cha ni thilthyang ding mi pol kha mailam cha ni Israel pol rundam na an chawsali thangpho na na sajati an laki athleng ding mi thu pol kha arak sim mi si churonga hitin kanbun sim sia Joel bung ni changkul hon le kun lon ko na ki ni ta chun ka tharau ka bor ngi mi nau polin prophecy in thu khal an sim ding ti arak sim mi pol khal kha Pentecost nia pita ni khami la kha arak sim sal ko akho na in hitin rek kha chun an simi partial long in Pentecost nia chun a fam kim na nga chu khatok mi nung ting khal le thong som le thong li pol ne ni tharau thiang lim abur cha na khan chu to ka khan hi to ki Joel ne ni ma tharau abur mi thangphok nak thu khal kha mailama arak fam kim le ding tia an sim chumi chu hitin drom bung le kha changkul hon ruk nak thon khami por kha vun kai ko nak chu ka sim du mi chu khatoki rom bung le kha changkul hon ruk nak ki Israel pol mo run daman siding pathian ni ati mi kha tuisuni Israel an si ruangi mi phun sina ki Israel an sina ruangi vanram kai ti vek kha silawi chuisin kauhran le Israel kha kauhran in Israel kha aya o zawruanga Israel le pathian kal laka jiang mana non lo chutin Israel azum tu pol muwa Israel an siamo Gentile an siamo Jew an siamo Gentile an siamo azum tu pol muwa chu Jesu Christ tak sa sunga tharau lami Israel kan si timi akan afam kim thu zaw timi khalkha aman tharau lama aman nak lai tampe umding na in ai Bible kha literal kan zawa si le khati khan laklu athai lo na churuanga himi awun sim du mi chu mailam tuicha na Israel pol kha Gentile pol mipum sial akim hri lai hlan lo pathian nian thin lung haktar mes Jesu Christ pom lo an chawhlang lo an hei lo sinan atik chu kim tika kum repcha thleng dingi chutin kum sari harasan na ka khan Israel pol ti du danak an tong dingi chumia khan pathian ni minung ting khale thong som le thong le pol ne tharau abur tika an thang phok ding chu to ka chun atang mi pol khan an sirok dingi kum sari harasan na to nak lama kan Jesu Christ kha an lam sal dingi an kau sal dingi chutin pian tharnak an chaw ding chumi khasi pol ni hitoki arak simmi Israel pol mo rundam an siding avun ti mi kha ichurwa tu suna ka thu vun khai khomin ka sim du mi chu thu har sa hi mu dan tampi i churwanga kan mu dan kan pom dan silau khal sile kan rel tlang thai vi wi hi to ka nan recommending jang tin nan mu timi khal kha rel tlang vi vo sela ti kha ka so mo du churwa tin ane na ka tu suna hin pathian ni Israel hi atan san beb lo ama long te Israel pol hi kan thai thiam pi zat ting mi chu Jesu Christ an chawhlang lo ruanga chimi cha khasi mai sai ka video khal ka sim mi chu kan din pi kan timi Israel kan tan kan timi kha tharau lama thu thang tha thona mi lok mi Jesu Christ an thei nak dinga an pian thar thei nak dinga thla kan chamsak ding kan dan pi ding chumi zong kan din pi chuisin chulong man silan pathian Israel long mo du dot sila mi mo du dot thu an kyang kapi mi pol kha pathian ni adu dot an kyang kapi mi ram Palestine ram khala mi tampi Christian an chuvekin Jews pol lak khala Christian an mi Juda biang na kasim du mi chu tharau lam zong in kan jawa si le kan ni chun an pian thar the nak ding ranga thla kan chamsak dingi Jesu Christ the nak ding ranga chumi kha kan na tum be ka si chumi an pian thar lo si le nang ma khal ke ma kan pian thar lo si le kan thi tika khoya kan thlang nang olte hel chu kum khodai asi churonga tuisun chan toy te kan nei mi pian thar nak kha athu pi bi ki chumi pian thar nak chu mi phun si nak mai le
nam pakhat khat sinak mai nga thei mi silo zumnak Jesu Christ kan zumnak long kan nga thei mi si chu si Paulin hi to khala araksim Israel mi Paul kha chu vekin chu ti vek mai an mi phun sinak menin Abraham chi thakan si ti nak menin van raman kai lo ning Jesu Christ an thei atul sinan chu mi tik tu fanga kan an thin lunga hak kaunan chui tik chu san chu arak thleng le ding Jesu Christ chaw hlan chan a thleng le ding tikhasim chu tu suna unaw lenu kan ni rang khala athu pi wek mi chu tu thang tha si tu suna na piang thar jaw mo rundam na chaw jaw mo na chaw hri lo si le toiten kasim du mi chu rundam na ka to thenak denga jiang mi chumi in chu da sile na tlai tuk aliam che kum thong nia Jesu Christ ni rundam nak in tu asaklu jaw cross para fam kimin chumi kha zum nakin amen si se ka ranga si kata si kema ai on Jesu Christ thi ka to adinga non lo ka pek nakin pathian kalung oi tar thelo minung dani du sakna ka chawmin pathian kalung oi tar thelo ka fim nang pathian kalung oi tar thelo pathian lung oi na chu Jesu Christ sunga asi timi nawun thei cross para Jesu Christ tlan na ka pathian alung oi pathian a the jaw anat le nat rundam na rang atu ami a the jaw timi kha amen nawun chaw lang we ten pathian ni meeting fela alo pom chu kum khodai asi chumi chu nang ma ranga ke ma ranga juda mi por rang khala si kyang ka pi mi le long tlun minung pol mo rang khala si chura tu suna unaw lenu kan thu Peter bik ding mi chu kan ma ranga rundam nak chun Israel pol khalkha pathian thon mai lama tik chu chanan nei lai chumi chu an nei lai mi khalkha thil dang jiang man chilo rundam nak an thei na ning ranga sual an sir I Messiah an non mi an tha mi Jesu Christ kha an sual an sir an pom thenak ning ranga chumi kha pathian ni tik chu san pai lama anei mi si kalung oi nan za ten pathian ni lo tla suwa se